bakubite M23 umusubirayo rwose ku buryo bayizahaza ubutazasubira ukundi. Umuti wayo ni ukwikubita rwose, bafunga umupaka w'u Rwanda na Kongo, Vincent Karega asubirira u Rwanda, ambasaderi wa Kongo asubire muri Kongo, maze murebe ngo amahoro araramba. Murakoze murakarama. Abavuga ko bashaka kongera kumena amaraso y'abahima abatutsi bo mu burasirazuba bwa Kongo, ndashaka kubabwira ko ari igitekerezo kibi cyane. Turi ubwoko butajya bwibagirwa cyangwa se ngo bubabarire. Iyo ni propaganda ipfuye ijana kurinde. Kubera iki? Ndavuga ibintu bibiri. Ikintu cya mbere, abo batutsi ba Kongo bavuga ngo barahezwa cyangwa se baravangurwa, iki ni ikinyoma 100%. Aba batutsi ba Kongo ni abavandimwe bacu. Icyo ngicyo Kagame na Kayine Rugaba nibabyumve, kandi mbacira uyu mugani uvugwa ngo burya ngo abavandimwe bakirana berekana n'utwobo. Niyo twakirana niyo twagirana gute turi abavandimwe, mbare na mbare ibibazo tuzabibonera umuti uko byagenda kose. Hari abagabo ntiyapfa abandi. Kandi no kumenya ko ivyo General Kayine Rugaba ashikiriza kuri Twitter hari ivyiyumviro vyiwe bwite. Ntabwo u Rwanda rukeneye ko FDLR riva hano muri Kongo, kuko guhera muri mwaka w'1996 kugeza ubu ngubu bamaze kugera hano muri Kongo mu nshuro zigeze muri 10. Baza bavuga ngo baje gushaka FDLR, ariko bakagenda bakarenga naho ziri bakagira na Kinshasa bagafata ubutegetsi bakayobora aho naho ziri hose, ariko ntibagire icyo bashobora bikoraho. Ni ukuvuga yuko bakeneye kuziba hano kuko wazifashe ngaho urucuruzo rwabo. Ese iyo bari kuvuga ibyo baba byumva bijya mu matwi y'abantu bapfuye imitima batagira isanse ya analysis muri bo, baba bumva bari kubwira ibipfa amatwi batari kumva iyo bigana. Mwaramukanye amahoro mwese muteze amatwi iki kiganiro cy'imbona imvano cyo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 9 z'ukwezi kwa karindwi mu 2022. Aho imfura zisezeraniye niho zihurira. Ubushize nabemereye yuko uyu munsi tubagezaho igice cya kabiri cy'ikiganiro twabagejejeho kwa gatandatu ushize. Ikiganiro cyavugaga ku ngaruka z'imirwano iba hagati y'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba wa M23, umutwe wiganjemo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda umaze kwigarurira uduce tumwe twa Rucuru na Nyiragongo, aho ni muri Kivu y'Amajyaruguru, harimo n'umujyi wa Bunagana uri ku mupaka wa Uganda na Kongo. Kuva uwo mutwe wigaruriye umujyi wa Bunagana, umubano hagati y'abanyekongo bavuga ikinyarwanda nabo mu yandi moko warazambye cyane. Hari amakuru avuga yuko ndetse hari abishwe bazira yuko basa cyangwa se bavuga ikinyarwanda. Nubwo leta ya Kongo yahagurukiye kwamagana izo mvugo, ariko abavuga ikinyarwanda bavuga yuko bagifite ubwoba. Imbona imvano rero yasuzumaga igitera imvugo nk'izo no kureba icyakorwa kugira ngo ibintu bitagera iwandabaga. Abatumire bacu bari umushinga amateka Emmanuel Muhozi wo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, David Karambi ukuriye umuryango w'abatutsi bo muri Kivu y'Amajyaruguru, Nyamombeza Ombe umunyekongo uba muri Finland akaba akurikiranira hafi politike y'ibibera muri Kongo, hamwe na Muyoboke Ndatabaye Bose umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abanyamurenge baba muri Uvira Shikama ryo mu ntara ya Kivu y'Epfo. Twari kumwe kandi na Brigadier General Felix Kuraige umuvugizi w'ingabo za Uganda. Twanagerageje gutumira abategetsi b'u Rwanda ariko ntibashoboye kuza muri iki kiganiro. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na Ferenga Kwaya. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Ikiganiro cyarangiye rero ari Nyamombeza Ombe ufite ijambo yageragezaga kwerekana ibimenyetso bigaragaza ko ingabo z'u Rwanda zifashe umutwe wa M23. Igihamya cyo mu kwezi kwa gatandatu mu 2022 uhereye tariki 5 kugeza tariki 10, intambara y'ingabo za Uganda n'intambara z'u Rwanda Ikisangani zahitanye abantu barenga bari hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 5. Ese icyo nacyo si igihamya simusiga cyabigaragazaga ko bariyo. N'ubu ngubu hari ibindi bihamya biri buze mu minsi iri imbere, simvuge nk'umuhanuzi,
ariko ibyo bari guhakana n'ejo bundi nanone ibindi bihamya bizaza bishimangira ibindi kuvuga. Ugaruke ku kibazo nari nkubajije cy'abategetsi ba Kongo barimo baravuga amagambo yo gukumira ubu bwicanyi, guhamagarira abantu kugira ngo bice abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ariko imvugo yabo n'ingiro wabyumvishe, yaba ba David yaba ba Muyoboke barimo baravuga ko ntabwo bihwanye. Na guverinoma yose ibaho ku isi yemera injonction iturutse hanze kuyitegeka ngaho atari souverain, ngaho igihugu kitari souverain. Gusa naho baje gutegeka igihugu cigenga ati mukore gutya, icyo ni cyambere. Icya kabiri, icyakora no mu mvugo za bagenzi banje urumva yuko guverinoma mu rwego rwari rwose bahagurutse ibyo bintu barabyamagana rwose, kandi wumvise na David abivuga ati uko biri ubu ngubu hari icyo byatanze. Erega n'amazi yashushe ntashuha ako kanya, niyo wayashukamo ayandi yakonje bitwara iyindi minota yandi masegonda kugira ngo ubukonje busubire muri yandi yari amaze gushuha. Ntago dushigikiye abantu bakora biriya nabiyamye, ntago dushigikiye ko guverinoma yacu ibura imbaraga, ibura gushiraho disposition zikenewe kugira ngo icyo kintu gihagarare kandi burundu rwose. Ingabo zibikore, aneri bikore, igipolisi kibikore, kuko nicyo bishinzwe. Ariko nanone kwamagana abakora biriya bintu, ntitwamagane iyo politike ya RPF na Kagame, ntitwamagane ziriya Twitter rutwitsi za Muhozi Kainerugaba zigarukeho. Aratwitinga ati igihe kirageze yuko UPDF ijoininga RDF ati tukajya muri Kongo kujya kurwana. Come on, ese baribuka ko kiriya ari igihugu cigenga koko, ko umukomanda w'ingabo zirwanira ku butaka w'igihugu runaka atanari perezida mbese w'icyo gihugu, ati igihe kirageze ko tujoininga RPF tukajya kurwana ku butaka bwa Kongo. Ngaho ibyo bakoze muri 2002 bidahagije, agasanga ibyo bidahagije, akongera agatwitinga ari kwamamaza politics zabo za expansion. Mbese barashaka kwagura, barashaka gushiraho Himatutsi Empire mu karere. Ese iyo bari kuvuga ibyo baba byumva bijya mu matwi y'abantu bakwiye imitima, batagira isanse ya analysis muri bo, baba bumva bari kubwira ibipfamatwi batari kumva iyo bigana. Kandi ibi bintu bya Himatutsi Empire abantu twahoze tugira ngo ni ibivugwa gusa, ni ibintu biri abstract, naho Kainerugaba yaje kwemeza isi yose ko iyo nicyo bagendereye kugira ngo bashireho iyo ngoma, iyo empire. Bumve yuko abandi guhaguruka bakabiyama bagashiraho forces zirwanya iyo ideology ntabwo ari cyaha rwose. Nagira ngo nkumvishe uko umuvugizi w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka, izi ni ingabo ziyoborwa na General Muhozi Kainerugaba, uyu ni Lieutenant Colonel Chris Magezi. Reka mbanze mukumvishe uko yasubije ibyo bibazo uvuga, hanyuma nkugarukeho. That is a very strange accusation. I just wonder for a moment. Ico ni kirego gitangaje cyane. Sinibaza na gato ingene General Muhozi Kainerugaba ashobora gutuma haba agatotezo ku batutsi bo muri Kongo. Ahubwo General Kainerugaba ari mu bantu bari imbere mu gusaba ko haba ibiganiro vya politiki hagati y'imigwi itandukanye mu buseruko bwa RDC hamwe na leta y'ico gihugu kugira ico kibazo gitorerwa inyishu burundu. Abamurega ibyo birego baragaragaza ibyo yavuze mu butumwa yohereje ku rubuga rwe rwa Twitter. Nk'urugero, kuri ubu butumwa yanditse ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatandatu, aharagira ati: abavuga ko bashaka kongera kumena amaraso y'abahima abatutsi bo mu burasirazuba bwa Kongo, ndashaka kubabwira ko ari igitekerezo kibi cyane, turi ubwoko butajya bwibagirwa cyangwa se ngo bubabarire. Inzira yonyine ihari ni y'amahoro nge na Perezida Kenyatta twateguye. Aba bantu rero baravuga yuko General Muhozi ngo yibwira yuko ari umuyobozi w'abahima n'abatutsi bose bari muri aka karere, maze akaba ariyo mpamvu abavugira. Well, I think the general has been misunderstood. Aho nibaza ko generale bamwumvise ukutariko kandi bamufashe ukutariko. Nivyo ariyumva nk'uwo muri ubwo bwoko mu buryo bwagutse, kandi aho ntacaha kirimo na gato. Ariko kandi turazi ko ubu vuba hari amajambo yafashwe
ya bamwe bafise uruhara muri ico kibazo mu buseruko bwa Kongo bahamagarira ubwicanyi ku banyekongo b'amamuko yo mu Rwanda abatutsi. Ndazi ko abari bafise imyaka ikuze bacibuka jenoside yo mu 1994 mu Rwanda. Murumva ko rero bica bitera ubwoba cyane iyo hari abantu bahamagariye guhiga abantu bo mu bwoko runaka. Ico general agerageza kuvuga ngaha nuko bibangamye kandi atawo vyihanganira ko umuntu uwo ari we wese ahamagarira ubwicanyi mbere bwa jenoside ku bundi bwoko. Inzira nziza yo gutora inyishu rero ni ibiganiro vya politiki. Aho nivyo aragaruka ku byo bavuganye na perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta. Ico kibazo barakivuganye ku rwego rwo hejuru rw'abakuru b'ibihugu by'akarere k'ishirahamwe rya Afrika y'ubuseruko mu nama yabo i Nairobi. Nkaba nibaza ko inyishu iramba ku bihushane biranga ikibazo cyo muri Kongo ari ibiganiro vya politiki kandi ko iyo nzira ikwiye gushigikirwa n'ababifisemo uruhara bose. Mu bundi butumwa yohereje ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka wa 2022, General Muhoozi avuga yuko atari icyaha k'umututsi cyangwa se umuhima cyangwa se umunyamurenge ku mutwe wa M23 umaze imyaka wifuza ibiganiro, ati umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba ugomba gufasha mu gushakira igisubizo iki kibazo. Aha rero bakavuga bati biragaragara yuko ari ku ruhande rwa M23 umutwe uri kurwana n'ingabo za leta ya Kongo kandi nyamara yarakwiriye kuba ari hagati. That's not true at all. Of course, ivyo sivyo na gato. Kandi no kumenya ko ivyo General Kainerugaba ashikiriza kuri Twitter hari ivyimviro vyiwe bwite. Ariko nk'akarorero kuva mu kwezi kwa 11 mu mwaka uheze ingabo za Uganda hamwe n'ingabo za Kongo FARDC bari kumwe mu bikorwa byo kurwanya Allied Democratic Forces ADF mu ntara ya Ituri, ubu bwavuba naho mu ntara ya Nord Kivu. Izo ngabo ziriko zirakora zishize inguvu hamwe kandi gushika ubu igikorwa kiriko kigenda neza cyane. Kandi General Muhoozi yaragiye habona aravuga ko ugufashanya hagati y'ingabo za Uganda na FARDC ari ikintu gikomeye cyane kandi kiriko kiragenda neza mu kurandura ADF n'indi migwi yose yitwaje ibigwanisho. Urumva ko adashobora kuba umuntu ateye kubiri na FARDC. So he couldn't be the same person to be against father. Ushatse kuvuga rero yuko adashyigikiye umutwe wa M23? Absolutely. Cyane ntawashigikiye na gato. Nibaza ko ubutumwa bwiwe n'icyo asaba ari uko haba ibiganiro hagati ya M23 na leta ya Kongo. Aho ari kuvuga yuko adashyigikiye umutwe wa M23, hari ubundi butumwa yohereje kuri Twitter avuga yuko hari igikorwa azakorana n'ingabo z'u Rwanda muri Kongo yise Operation Rudahigwa. Aba bantu bakavuga bati ibise si ibimenyetso bibigaragaza. To the best of my knowledge, General Muhoozi Kainerugaba, for instance, kuvyonzi neza nk'akarorero General Muhoozi niwe ayoboye ibikorwa bya Shuja muri Kongo ari kumwe na bene wacu ba FARDC. General Kainerugaba ari imbere mu kugarukana amahoro muri ico gice ca Kongo aho ADF imaze imyaka yica abantu yonona byinshi harimo no gutuma abantu ibihumbi n'ibihumbi bata ingo zabo. Murumva yuko ahubwo General Kainerugaba ari uhagarariye amahoro mu buseruko bwa Kongo. Icyo asaba gusa nuko imigwi yose yitwaje ibigwanisha aho muri Kongo na cyane cyane idafatwa nk'iyiterabwoba ibibazo byayo vyoronka inyishu iciye mu biganiro hanyuma igashira ibigwanisho hasi. as opposed to outright violence. Aba bantu baramurega ko ubu butumwa yohereza kuri Twitter ari bwo bushyira mu kaga aba batutsi baba muri Kongo. I wouldn't say that he is in any way exposing the Sinovuga ko kwegera abatutsi mu kaga mu buryo na bumwe, ahubwo icyo akora ni ugushira habona ikibazo kimaze imyaka myinshi kizingamitse ubuseruko bwa Kongo. Abanyekongo b'amamuko yo mu Rwanda ubu baba muri Kongo ntibabanye neza n'ayandi moko yo muri Kongo. Icyo akora rero no kubahamagarira gutora inyishu zo kubana neza. Hanyuma aba banyekongo bakavuga yuko Kagame, Kaguta na Kainerugaba ari bo banzi babo. Abo basubiza iki? Well, I think there's a lot of distortion
nibaza ko hari byinshi bishikirizwa ko tariko canke naho ababivuga bakaba atamakuru nyayo bafise canke bakavuga nabi nibigirankana. Aha ndavugira Uganda. Perezida Museveni ingendo yiwe iratomoye mu kurondera amaragamo n'amahoro mu karere, atari muri Kongo gusa no mu babanyi nka Sudani y'Epfo, Somalia. Urumva ko yamye yifuza kandi n'ubu yifuza ko akarere karangwamwo amahoro. Nico gituma mu minsi heze perezida wacu na perezida Tshisekedi bavuganye bakumvikana ku bikorwa remezo bimwe bimwe mu buseruko bwa Kongo kugira ngo hatezwe imbere urudandazwa hagati y'ibihugu byombi n'akarere kose muri rusange. Uwo si umutima w'umuntu atifuriza neza akarere, ahubwo bigaragaza ko perezida Museveni ari imbere mu rugamba rwo kurwanira iterambere, urudandazwa rwisanzuye n'indi migambi akarere gahurirako. Uyu rero ni Lieutenant Colonel Chris Magezi. Uyu nguyu akaba ari umuvugizi w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka. Izi ngabo zikaba ziyobowe na Generali Muhoozi Kainerugaba. Nyamuhombeza Hombe, urumva uko wabitekerezaga siko bo babona Generali Muhoozi ibyo avuga. Baravuga ahubwo yuko n'umuhuza ushaka kugarura amahoro, arimo arumvikanisha abantu, arimo arashaka ko abantu bajya mu rwego rwo kujya mu biganiro bakaganira hakagaruka amahoro. Nawe urabyumva bwana munyamakuru, we ubwawe uravyivugiye cyangwa se nuko byumvikana, n'umuvugizi w'ingabo zirwanira ku butaka za Uganda, izo ngabo ziyobowe na Kainerugaba ubwe. Ubwo rero urumva yari kuvuga ibindi bihe bisobanura yuko ntago twahuza nawe na busa. Icyambere ndahera kuri iriya tweet ya Kainerugaba mwahereyeho y'ukwezi kwa gatandatu, nubwo ifite izindi zayibanjirije. Aravuga muri iyo tweet ati mumenye ko turi abahima, turi abatutsi, tugira inzika kandi tutibagirwa. Iyo mvugo ni imvugo ibereye umugeneral, ni imvugo ibereye umuhuza. Iyo nzigo ashaka kuzana muri Kongo kubera ko abanyekongo babagize ute. Ndashaka wenda na General Kulaije turi kumwe muri iki kiganiro baze kunsubiza kuri iki kibazo. Ese iyi mvugo ntaho yayihurije n'imvugo zivugwa mu Rwanda zahemberaga genocide y'u Rwanda? Ese iyo umuntu ahaguruka akazana ubwoko akabari bwashira imbere ngo hima tutsi, ibaze ese yaza kuba ari umuhutu wavuze amagambo aza gusa n'ayasingiza ubwoko bwabo bw'abahutu, ese muranyemerera yuko uyu munsi tuvuga yakabaye agihumekera muri Uganda cyangwa agihumekera ku butaka bw'u Rwanda? Niba tugomba kwamagana abantu bahemberaga na kera kose imvugo yaje kuzana genocide mu Rwanda, nitwangire twamagane n'izi mvugo zisa n'izi za Kainerugaba ngo hima tutsi. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, iyo avuga ngo ntabwo ashigikiye M23 kandi yakagombye kuba hagati yazo, gushigikira kwe abarwanyi ba M23 ntabwo ari uko ajya kuri front akajya kurwana nabo agafata imbunda akabakomendinga. Ideologically kera biragaragara yuko ari kumwe nabo mu mitekerereze, mu ngengabitekerezo. Iyo avuga ngo nuko ngo ubwoko bw'abatutsi ngo bakandamizwa muri Kongo, abizi gute ko atayobora Kongo? Ninde wamuhaye ayo makuru? Yayakuye yigize gute umuvugizi wabo batutsi bo muri Kongo? Ariko se niwumvishe ko yagiye kwa Perezida Uhuru Kenyatta kugira ngo barebe ukuntu bashyira hamwe abayobozi noneho bagarurire amahoro ako karere ka Kongo? Urumva atari ikintu cyiza yakoraga? Ese ni usigaye ufata role za se perezida wa Uganda akajya kubonana n'abandi ba perezida, ajya kubonana nabo nkande? Icyo kibazo nacyo kirahari. Wabikora uwo ari we wese, urumva ari ibintu bifasha bizana umuti, nk'uko tugiye kwinjira ku kibazo cya nyuma cyo kuzana umuti. Wabikora uwo ari we wose ariko bikazanira amahoro abaturage bo muri Kongo, ntabwo byaba ari byiza bwana Nyamuhombeza? Byaba ari ibintu byiza cyane pe, ariko ibyo warimo n'izi Twitter ziwe n'imvugo yiwe na ideology yiwe, urumva aho avuga ngo abatutsi bo ku butaka bwa Kongo ngo barakandamizwa. Urumva ko ni ya ideology ya M23 kuvuga ngo barakandamizwa ku butaka bwa Kongo.
ntabwo ari byo bibahereza uburenganzira bwo kuvogera un pays souverain, igihugu cigenga. Mu mategeko mpuzamahanga bihanwa n'amategeko. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, iyo ni propaganda ipfuye ijana kurinde. Kubera iki? Ndavuga ibintu bibiri. Ikintu cyambere, abo batutsi ba Kongo bavuga ngo barahezwa cyangwa se baravangurwa, iki ni ikinyoma 100%. Aba batutsi ba Kongo ni abavandimwe bacu. Icyo ngicyo Kagame na Kainerugaba nibavyumve, kandi mbacira uyu mugani uvugwa ngo burya ngo abavandimwe bakirana berekana n'utwobo. Niyo twakirana, niyo twagirana gute turi abavandimwe, mbare na mbarira ibibazo tuzabibonera umuti uko byagenda kose. Hari abagabo ntihapfa abandi. Ikindi nshaka kuvuga kuri iki kibazo, abo bavuga ngo baravangurwa bari mu nzego zose z'igihugu, byaba mu gisirikare, byaba muri polisi, byaba mu nzego za gisivile, byaba muri guverinoma. Mwibuke yuko no muri ya guverinoma ya transition yabayeho ya 4+1, muri baba perezida ba transition hari harimo umurwandofone umwe ari we Azarias Ruberwa. None niba kuva muri société civile bafitemo role bakarinda bagera muri presidence, ndetse nankumenyeshe yuko uzakora iryo shaka ubwo bushakashatsi bwana munyamakuru, uzasanga yuko ndetse ubwoko bw'abatutsi, mu mbabarira uyu munsi kuba mvuga ubwoko nanje nuko ari cyo kibazo kirimo, uzasanga ko ubwoko bw'abatutsi burusha yandi moko yose ya Kongo 400 yandi yose. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Reka dusubire kwa David Karambi. Tukubaze ubu tugiye ku muti, turimo turarangiza ikiganiro cyacu. Ubona hakorwa iki kugira ngo ibi bintu bidakomeza kunyuka ahubwo bihagarare burundu? Ubona hakorwa iki David? Yewe uko mbibona, ubuyobozi bw'igihugu bwakoze neza kuko basabye yuko izi discours de la haine zihagarara, kabone nubwo zikiriho ariko zibihagije. Ubwo discours de la haine ni ukuvuga aya majambo avugwa ari mu rwangano, ariko birasaba yuko ubuyobozi bw'igihugu bufata mu nzego zose bukamanuka hose kugera muri za nyumba 10 uturutse hejuru mu makartier, babwira abaturage guhagarika kiriya kintu cy'urwango. Birasaba yuko abaturage babwirwa ikintu cyo gukundana na bagenzi babo, noneho bakabibonamo n'abandi tuzabibonamo, aho kugira ngo bakomeze gufata icyemezo mu rwego rwo hejuru gusa ariko bidasanga abaturage hafi quartier zabo batuyemo, ngo noneho bicazwe baganirizwe ibyo byemezo babyumve no mu nsengero no mu manama yose. Icyo kintu ntabwo cyazarangira kuko abafite amagambo cyangwa imitima mibi aho bagiye. Icya kabiri, ndasaba yuko ubuyobozi kugira ngo bugaragaze ubutabera, nibafate bari abantu bagiye babiba iyo mbuto mbi mu baturage, noneho babashakishe babashikirize inzego z'ubutabera, noneho baburane, abazahamwa n'ibibazo bafatirwe ibyemezo nk'uko amategeko abiteganya. Icyo ngiye kurangirizaho, nuriya Nyamwombe zavuze ngo ubwoko bw'abatutsi ngo ntabwo butotezwa hano mu gihugu, ndagira ngo munyomoze, kuko none se yavuga atyo ate mu gihe baduhigaga? Winjira muri za serivisi, dufite abana barangiza amashuri, igihe bagiye gusaba akazi nk'abandi bagenzi babo, kubera uko basa byonyine bibabera intandaro yo kubura ibyo bashaka. Niba basaba serivisi zindi zitari zo gusaba akazi, nanone babanza babareba, ibindi bigakurikira. Noneho n'ikibabaje, abana bacu bari mu ngabo z'igihugu
bari mu gipolisi nabo baratotezwa kuko n'ubu hari imfungwa zigeze babona abasore batanu b'abatutsi bari mu kigo cya gisirikare barabafashe barabafunga ngo barimo barapanga iby'urugamba rw'iriya mu ishyamba. Bamazemo kabiri kugira ngo bavemo bariguze. Hari umupolisi w'umumajoro amaze ibyumweru 5 afunzwe. Basabye yuko hatangwa amafaranga yo kugira ngo bajye gukora ankete. Amafaranga yaratanzwe, bakoze ankete kuko baravugaga ngo yavuganaga ngo nabo mu ishyamba abo ba M23 bagiye no muri rezo muri serivisi za Airtel kugira ngo bakore induza repertoire y'abantu yashoboye kuvugana nabo muri iyo periode. Babuze nimero bakekaga, none ubu arafunzwe. Ubu avuge ngo ndibatotezwa. Ariko se niba wenda yaketswe akaba ari mu butungane barimo barakora amaperereza, urumva hari icyo byishe? Oya, birabyishe kuko nyuma yaho magistrat instructeur du dossier icyo yavuze niki, yaravuze atebana ati dosiye y'umututsi niyo namurekura ni ngewe wafungwa mu mwanya we. Hanyuma se Nyamombeza yavuze avuga ati bari mu buyobozi bwose kuzamuka kugeza hasi, ndetse no mu gisirikare nibwo bwoko bufite abasirikare bakuru kurusha ubundi bwose. Ibyo ngibyo biba gute kandi wumva bari mu buyobozi bwose? None se yaba bari bafite n'ubwo buyobozi bakabaye bagira influence kugira ngo n'abana bacu be kuba abashomere, hari igitutu botsa mu mirimo ya leta. None we arabivuga atyo, noneho nambwire abana dufite mu mirimo ya leta ngo ni bangahe, hanyuma avuge ngo turi mu mirimo yose se bagiye bareka kubeshya opinion. Nyamombeza, urumva ibyo David avuze, musubize mu munota umwanyuma dukomeze kubisubizo tujye kwa Muhozi. Icyo nshaka kumusubiza cya mbere, aha niho mpora mvuga yuko abanyamurenge bo muri Sud Kivu batandukaniye n'abandi batutsi bo muri Nord Kivu. Urabona ko mu mvugo yiwe nta n'ijambo na rimwe rya patriotisme rimurimo, nta n'ahantu na hamwe mbese aragaragaza igihugu cye nk'igihugu kitigeze gikora n'akantu na gato na busa. Rero uyu muvandimwe David ndabanza muhamagarire, niba ahagarariye na communauté y'abatutsi bo muri Nord Kivu, nibigane bari abanyamurenge nabo bahaguruke bamagane ziriya ideology ziva i Kigali na ideology za M23. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, ndakosora imvugo yaravuze anshinja ngo navuze ngo abatutsi ntibatotezwa. Ntago navuze gutyo, nakoresheje imvugo kuvuga ngo barahezwa, yuko batisanga nk'abandi baturage mu gihugu. Kandi gutotezwa kubera iki kintu cy'iya ideology yazanywe na Kagame na Muhozi kubu ngubu abitandukanye n'ibintu byatangiye kuva kera kose. Kuko abo bantu bari muri guverinema, abari muri polisi, abari mu nzego za gisivile na gisirikare ntago bagiyemo, none bamazemo imyaka n'imyaniko. Icya gatatu, kumva ko umupolisi umwe w'umututsi yagiye muri gereza, niba hari n'icyaha yakoze akagikurikiranwaho, ubwo ari umututsi rero ntagomba gufungwa ngo akurikiranwe kimwe n'abandi banyagihugu. Nyamombeza aha yavuze ko bakoze iperereza basanga ibyo bamurega atari byo, ariko bande barikoze yavuze ko n'umufashe hariya mu bucamanza yaravuze ngo sinshobora kumurekura kuko nindekura umututsi ibi ni ngiye biribuze kuza kunzaho, ariko yarangije kubona ko arengana. Niba yarafashwe kubera ko ari umututsi turabyamagana pe, kandi ntibikwiriye no kubaho umututsi w'umunyekongo iladruwa afite uburenganzira bwo kubaho mu mahoro asesuye kimwe n'abandi baturage. Ariko niba umututsi yafashwe kubera icyaha runaka agakurikiranwa nk'abandi banyekongo, ntabwo ariyo yagombye kuba imvuga ya genocide bakomeza kuvuga. Oya bareke iyo mvugo. Reka tujye rero kwa
Depite Emmanuel Muhozi tubwire nawe turangiza, ubona umutari uwuhe kugira ngo iki kibazo kirangizwe burundu ntikizamuke ngo gikomeze kugenda gifata iyindi ntera? Abaturage b'abakongomani ntaho banga abatutsi, barabakunda, abakongomani barakundana, ubahaye amahoro bamuha amahoro. Muzi ko mwa kino gihugu yaba bangaga abatutsi icyo batarigeze bagira imyanya ikomeye. Uzi ko umujanama mukuru w'ibiro rya Mobutu yari Bisengimana Barthélemy Rwema yari umututsi. Ariko se ubu ngubu ko bahamagarira kubica? Oya, reka nkomeze kwanza ndahagera. Uzi ko wari uhagarariye igipolisi General Bisengimana nawe yari umututsi. Dufite abajenero benshi mu gihugu b'abatutsi, aba muri Sud Kivu, muri Nord Kivu, muri Kinshasa, n'uhagarariye buno logistique by'ibikoresho byo kurya, iby'ibikoresho bya gisirikare byose mu gisirikare cya Kongo n'umututsi. Uhagarariye abo basirikare barwanira hasi b'igihugu bose, uhagarariye operation na renseignement n'umututsi. Ni ukuvuga ko abakongomani nta kibazo bafite. David Karambuye turi kumwe yari senateur, ari mu mwanya wa honorable Manga Cucu, ni senateur watowe n'andi moko yose muri Nord Kivu, nta n'umututsi w'umudepite urimo. Ni Kinshasa ubu ngubu hatowe abasenateri benshi b'abatutsi. Ni ukuvuga ko abakongomani badafite ikibazo. Ikibazo rero kizanwa n'ibihugu byo hanze, ariko bigafashwa n'abatutsi bagumirije kutifata k'abakongomani, ahubwo bagashira amatwi hanze, bakaba nkaho ari ibyitso by'ibihugu byo hanze muri Kongo. Icyo kintu mbereho kwamagana, gusaba bene wacu bose cyane cyane abatutsi kumenya yuko niba bari muri Kongo bagomba kumenya ko abakongomani bakorera Kongo, kandi tukifatanya kwamagana ibi bihugu byo hanze, iyi ngoma ya FPR ya NRM bigumirije gufata abatutsi ingwate, bikavuga bati bagiye gukora ambire himatutsi. Ibyo rero bigatuma abakongomani bose bagira ubwoba, bakavuga bati aba bantu kumbe turi kumwe, ariko kumbe bari mu bindi byo kudutoteza. Ese gato mbere ujya kuri icyo kindi cya nyuma, iyo barimo barahaguruka gutoteza abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, wowe ntabwo uba urimo batoteza? Njyewe ntaho naba ndirimo, kuko njyewe ntabwo nzi ko igihugu cyanjye ari Kongo. Imbaraga zanje, ubwenge bwanje mbushize ku mahoro n'amajambere ga Kongo, naho abandi. Ariko nawe uvuga ikinyarwanda, kuko baramagana umuntu wese uvuga ikinyarwanda. Oya, ntaho bamagana umuntu uvuga ikinyarwanda, bamagana abantu babi, kuko nuko n'ubi butandukanye nyine ku shusho, ariko hariho n'abagenda bikeka nka General Makenga, General Nkunda, n'abantu barwanye mu izi ntambara zose, akarwana mu Rwanda yitwa umunyarwanda, akarwana muri Kongo yitwa umukongomani. Ibyo rero bikagumiriza gushyiraho urujijo hagati y'abakongomani, bakibaza ati kweri se aba bantu ni abakongomani ni abanyarwanda ba General Ntaganda bose? Niko byabaye, na nibyo bigenda byongera umwijima hagati y'abaturage ba Kongo hamwe n'abatutsi. Wari urangije ku cyanyuma rero, icyakorwa kugira ngo birangire. Ikindi cyakorwa ni uguhana. Tugomba guhera mwa ziriya ntambara zamaze abantu, tugahera kuri raporo mapping. Bari abantu bose bakoze amahano bagahanwa, bagashyira ku justice. Noneho nabo bariko bari gukora ibi byo gushyira amamesaje yo gutoteza bamwe bakamenyekana. Ariko nk'uko Nyamuhonza bivuze, ntabwo kugira ngo ubaye umututsi akoze icyaha ntakwiriye guhanwa. Bose bakwiriye guhanwa, ariko ndahanwe kubera ari umututsi naho kubera ari umundani. Uwo ari we wese ukoze icyaha agahanwa. Icyanyuma ndangirijeho rero, amahoro kugira ngo gagaruke mu karere, ni uko haba kwihanganirana ni mu bihugu byose. U Rwanda ruhora ruza muri Kongo ruri gushaka FDLR. Ntabwo abavuye mu Rwanda bahunze muri Kongo, ntaho bose yari abasirikare. Haje hahunze abasirikare, abagore, abana na benshi. Kugeza ubu ngubu benshi bahunze n'abasirikare ntaho bakiriho. None icyo gikwiye gukorwa kugira ngo tugire amahoro mu karere, ni uko u Rwanda rwakwemera rukakira abantu barwo, bakaganira iwabo, bakarangiza ibibazo byabo kugira ngo bagire amahoro, batekuje barahora bari. Ariko ibyo u Rwanda rwarabyanze.
kubyanga ni uko bazi yuko nicyo bazaje barahora bari kugenderaho. Bavuga ko ari abantu bakoze jenoside, ko bataganira n'abantu bakoze jenoside. Jenoside abayikoze kugira ngo umuntu abe yaravuye mu Rwanda muri 94 kugera ubu ngubu abasigaye barimo ni bangahe kugira ngo bavuge bose bakoze jenoside. Icyo cyo dusaba no kugira ngo twe tugire amahoro, kandi amahoro ntibagira igiciro. Tugere gufatanya twewe rero nk'abakongomani, David Karambi bose ni bamwe n'abandi bose tukifatanya kugira ngo dusabe kugira ngo abaturage ba Kongo, abaturage b'u Rwanda, abaturage b'u Uganda bateye guhora bari guteranwa n'abo bagabo babiri ba NRM na FPR, ahubwo dushake koko ko abaturage baba bamwe. None ngo abantu babe bamwe ni uko hose na bihugu bidukikije haba ibiganiro, hagashirwaho ingoma ya demokarasi, aho kugira ngo hashirweho ingoma y'igitugu yo guhora irakuza ubushotoranyi no guteranya abaturage. Hanyuma se mwebwe icyo mwakora nk'abayobozi bahagarariye abaturage, uretse kuvuga ngo ibihugu byo hanze, leta ya Kongo ibigenze gutya na gutya, mwebwe nk'abayobozi ni iki mwakora kugira ngo mufashe nk'inzangano nk'izi ngizi kugira ngo zishire, n'abavuga ibintu nk'ibi ngibi ntibongere kubivuga, n'abo bantu urimo uravuga bo muri FDLR, mwebwe mwakora iki kugira ngo bave ku butaka bwa Kongo mugire amahoro? Kampere ku cyanyuma, ntabwo u Rwanda rukeneye ko FDLR iva hano muri Kongo, kuko guhera muri mwaka w'igihumbi kimwe 1996 kugeza ubu ngubu bamaze kugera hano muri Kongo mu nshuro zigeze muri 10. Baza bavuga ngo baje gushaka FDLR, ariko bakagenda bakarenga naho ziri, bakagira na Kinshasa bagafata ubutegetsi, bakayobora aho naho ziri hose, ariko ntibagire icyo babikoraho. Ni ukuvuga yuko bakeneye kuziba hano kuko bazifashe ngaho ari urucuruzo rwabo. None mwebwe mwakora iki kugira ngo mubafashe ziveyo zigende? Twewe icyo twakora nk'abadepite, icyo twakora no gusansibiliza amahanga n'abaturage bose kugira ngo bumve yuko inzira y'amahoro ari inzira yo kuganira ibiganiro, naho inzira y'intambara turayirushe kandi nta muti yatugejejeho. Ibiganiro bya BBC gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose y'uko podcast ikora n'uko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga. Reka noneho tujye kwa Muyoboke Ndatabaye bose. Reka nawe tuguhe umwanya wo kugira ngo utubwire urangiza umuti ubona ukwiriye kugira ngo muvugutire kino kibazo kirangire. Ariko nari numvise Honorable Emmanuel Muhozi ashaka kuvuga ko abatutsi batagirirwa nabi, atabagirirwa nabi nibarya babi. Nkibaza tese abatutsi bose guhera ku mwana wonka, abadamu, abasivile bose babaye babi. Icyo ni ikibazo kimwe ndi kwibaza, kubona umuyobozi indepite national cyangwa se provincial, sinzi nimba akorera intara ya Nord Kivu cyangwa niba akora mu rwego rw'igihugu, ni ku intara yakagombye ko amagambo ameze gutyo. Ibyo ni ibintu yakagombye kuvuga neza, akabisobanura, akavuga n'ikigomba gukorwa, kuko ariko yabivuze, yavuze ikigomba gukorwa, yakivuze. Abatutsi bakorera mu gihugu abenshi ntabwo bemerwa ubu nyine, usanga babita ko binjiye rwihishwa mu gihugu, ugasanga buri munsi nibo birirwa baririmbwa ku maradiyo ko bakorera igihugu ariko binjije rwihishwa. Icyo ni ikibazo kimwe gihari. Ikindi kibazo ni igihe usanga nkatwe turi muri Sud Kivu, turi enclave, ntabwo tubuja, turi muri ville, ariko ntabwo dusohoka ngo tuje hanze y'umujyi. Ntawe uja muri teritware ya Fizi, ntawe uja mu yindi teritware. Turi abantu bari enclave, tukibaza ngo ese ni ukubera iki tudafite uburenganzira cyo kumwe n'abandi. Ejo bundi murabizi ko hari abanyamurenge benshi bafashwe kubera ingaruka z'aya magambo avugwa buri munsi. Ubu ngubu bajanwe i Kinshasa badafite ibihamya ibyo aribyo byose bigaragaza ko abo banyamurenge bakorana na M23, ariko ubu ngubu barafashwe bajanwe i Kinshasa. Icyo ni ikibazo kigaragara gikomeye ko abatutsi bahura n'ingaruka z'amagambo avugwa buri munsi ahembera urwango
ahamagarira abaturage kwica abandi. oya ariko wumvishe Nyamuhombeza yavugaga ati niba umuntu aketswe agatwarwa imbere y'ubucamanza ibyo bitwaye iki? Ibyo ntabwo twigeze tubihakana. Mu gihe bagenda bagakeka abantu basanze bicaye mu nzu bose bakajanwa nta kese zikozwe, ariko abigaragaza abatihisha ababivugira ku mugaragaro cyangwa se abazana amacakubiri n'abahembera urwango n'ubwicanyi badafatwa, ariko hagafatwa abatigeze bagaragaraho icyo ari cyo cyose bigaragaza ko bari mu mafuti yo kwicana. narimbaje rero ni umuti ubona wowe ni uwuhe wavugutirwa iki kibazo kugira ngo ibyo bibazo urimo uravuga birangire? Umuti si uwundi ni uko leta ya Kongo ifata resiponsabilite zayo mu buryo bukwiriye, igakurikirana umutekano w'abaturage bose cyo kimwe batavangura, bakamenya ko umukongomani wese asa n'uwundi kandi afite agaciro kangana na k'uwundi. Ariko mu gihe bamwe bahabwa agaciro abandi ntibahabwa agaciro, ibyo ni ibibazo bitazashyira bizagenda bigaruka. Ubu ngubu turi mu bwicanyi burenga imyaka 6 muri Sud Kivu, ntiburarangira. N'uyu munsi turagabwaho ibitero umunsi ku munsi, Minembwe, Bijombo n'ahandi hose. Ni ukuvuga ngo uwo bwicanyi ntiburarangira. Ni ukuvuga ngo bagomba gukurikirana buri muntu wese ufite uruhare muri izi ntambara agafatwa agafungwa. Ariko mu gihe itegeko ritarahana abantu, ugasanga itegeko gusa riri mu bitabo ariko ntabwo rigaragazwa cyangwa se ngo rikore icyo rigomba gukora, ugasanga umuntu aravuga agakora akica agahembera urwango agatuka abandi akabita ko nta gaciro bafite mu gihugu, ariko uwo muntu ntafatwe ngo atungwe cyangwa se ubutabera bubwira icyo bukoraho. Urumva se woreka gukora icyo bagomba gukora? Reka ngwereke, ukaba ufite umwana noneho akaba afite amakosa, ugahora umubwira ngo uzamukubita inshuro 3, 4, 5 akomeza gukora ikosa. Mu gihe rero utamukubita ni ukuvuga ngo nazakora ibyo utazashobora gukemura. Ibyo ni ibibazo guverinoma ya Kongo igomba gufata resiponsabilite zayo mu buryo bukwiriye, igahana abantu bakora ibyo bintu bitari byiza, bihamagarira amoko menshi kwica ubwoko bumwe, abatuma abantu batagira uburenganzira bwabo cyo kumwe n'abandi bakongomani, igituma abakongomani bamwe batagenda bagomba kugenda, badacururiza abandi bacururiza, badakorera abandi bakorera. Abo bantu bose bagakurikiranwa bagafatwa bagahanwa, wenda bizazana umutekano ukwiriye mu gihugu. Nawe Nyamuhombeza, nawe ngaho turimo turarangiza, tubwire mu minota mikeya ibitekerezo watanga ku muti w'iki kibazo. Jewe icyakorwa, mfite ibintu byinshi byakorwa rwose, ariko mbere na mbere mubanze mumenye yuko akaboko k'aya mahanga y'ibi bihugu byo mu burasirazuba, Uburayi, Amerika, Ubushinwa, les multinationales bafite uruhare runini muri biriya bibera muri Kongo, n'abariya bose bari kurwanayo ba M23 ba Kagame babashigikiye, Uganda ibashigikiye, barakoreshwa n'ibi bihugu by'inaha. Kubera iki? Ariya mabuye y'agaciro ari muri Kongo. Ikoranabuhanga ry'ubu ngubu isi ikeneye, rikeneye amabuye y'agaciro, ziriya coltan, ziriya cobalt, ziriya tantaline ziva muri Kongo. Kuri izi telefoni zikoreshwa uyu munsi, za laptop dukoreshwa, izi modokari ziri gukoresha de batteries electrique, izi train za metro tugendamo muri ubu Burayi, izi ndege tugendamo, ariya mabuye abikoresha 80% biva muri Kongo. Ariko urebye inzira bicamo kugira ngo bayabone ni inzira z'umwijima. Rero ntago bakunda ko ziriya ntambara ziri hariya zirangira, kuko bazi yuko icyambere ayo mabuye baje bayabona bibagoye, bibahenze. Icyakabiri, Kongo yatera imbere ikaba igihugu gikize, kikaba kitakidepandinga nabo. Ibyo se ntibari babivuganye na leta ya Kongo, ahubwo bagafata n'ibyemezo byo kuzajya bahana abantu bagurishije amabuye mu buryo butemewe n'amategeko? Babanje bagahana u Rwanda ku isoko mpuzamahanga, ari le premier exportateur, sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda, cyangwa se igihugu kigurisha mu mahanga za cobalt, za zahabu n'ayandi mabuye y'agaciro badafite aho babicukura mu Rwanda. Ibyo ariko ni wowe ubivuga, bo bavuga ko bahafite.
bazaherekanye tukahabona baraherekanye bagiye berekana ahantu hose bacukura. Ibyo ni ibintu berekanye, ntabwo twirirwa tubivuga ahangaha ko atari byo byatuzanye mu kiganiro, ariko tuzabikorera ikindi kiganiro wenda. Yego. So umuti wa mbere rero njewe mbona wa mbere na mbere ni uko inzego za Kongo z'umutekano zihaguruka, buri muntu wese ku giti cye, umutwe wa politike cyangwa ubwoko runaka buhagurukira gutoteza umuntu ku giti cye cyangwa ubundi indi groupe y'ubwoko runaka kubera ko bari ubwo bwoko nyine, cyangwa se ko uwo muntu akomoka mu bwoko runaka, umuntu wabikoze ubwoko bwabikoze cyangwa se umutwe wa politike wabikoze, bashireho inzego zihamye, abo bantu nk'abo bafatwe bashikirizwe inzego z'ubutabera zikora umurimo wawo, kuko nta mahoro yagaragara ariho muri injustice. Noneho kubwira imbanze mbabwire yuko abanzi ba Kongo batari bavugwa ku mugaragaro ngo batungwe urutoki. Abanzi ba Kongo rero, uwa mbere na mbere ni wa wundi wibwira ko hari umunsi bazabyuka mu gatondo bagahambiriza abarwandofone bose ku butaka bwa Kongo, bakabahambiriza iyo nka nikuze niki ngo bajyanye mu Rwanda. Umuntu wibwira ufite mu bitekerezo icyo kintu niwe mwanzi wa mbere wa Kongo, kuko ni ikintu kitazashoboka. Uwa kabiri ni wa wundi nawe wumvisa abarwandofone, uhora mu matwi y'abarwandofone ati reka mbahe intwaro, reka mbahe n'abasirikare, reka mbahe n'ubushobozi bwose, mugende mutere Kongo, muyidurumbagatanye, muyirwanye, amaherezo muzafata Sud Kivu na Nord Kivu burasirazuba, cyangwa se muzafata Kongo muyigengeho. Muvandimwe, uwo ni umwanzi wa kabiri, kandi si uwundi ni RPF, ni Kagame, ni Uganda. Ariko ibyo babihakanye. Sindi kubategeka kubyemera kuko hari des faits. Erega les faits sont têtus, niko bavuga mu Gifaransa. Les faits avec le temps, igihe kizabibemeza ku mugaragaro. So ubwo rero umwanzi wa gatatu nkuko nabivugaga ni RPF, ni UPDF, ni M23 na EAC. Mu buryo ki communauté internationale na l'ONU nibahaguruke rwose bafatiye mbere, nkuko dufatikanya n'abandi bose kwamagana abantu bahembera imvugo zo kwanga le rwandofone ku butaka bwa Kongo. Bahaguruke badufashe twamagane n'imvugo zituruka muri Uganda n'izituruka i Kigali zo guhembera ubwoko, insangano zishingiye ku moko ya Himatutsi ku butaka bwa Kongo, n'akabaye kose bakakitirira genocide, kugira ngo bakore icyitwa incitation. Bahagurutse babandi banyekongo ngo bahaguruke abari bo baje gukora ibyo bashaka ko bakorera abo ngabo barwandofone. Ubwo rero abandi banyekongo bagomba kumva yuko batagombye kwiroha muri iyo propaganda, kuko bazaba bakorera umwanzi. EAC ndavuga nti nayo nihaguruke. Ndashaka kuvuga ahangaha rya jambo Desmond Tutu yahoze avuga na kera kose. Yavuze ati dans une situation d'injustice, quand vous prenez la position de neutralité, vous avez catégoriquement choisi la place ou bien le camp de l'oppresseur. Bisobanura ko mu gihe habayeho injustice ukigira neutre, mbese ntaho ubogamiye, biba bisobanuye ko kera wagiye muri rwa ruhande rw'umugizi wa nabi. Ubwo EAC aho kugira ngo bazane ingabo muri Kongo zitazagira icyo zimara, turanazamaganye ku butaka bwa Kongo. Nibatunge Kagame urutoki, batunge Museveni urutoki, bababwira ati nimusigeho amahanga yabamenye. Ariko ibyo urimo uravuga, izi ngabo baravuga ko zije gukura imitwe yitwaje intwaro aho ngaho muri Kongo, ni ukuza gufasha Kongo, kandi na perezida wa Kongo arimo mu babyemeje, nawe arabyifuza. Ikindi urimo uravuga, icyegeranyo cy'impuguke za ONU cyasohotse kuri uyu wa gatanu w'icyumweru gishize, bavuga yuko iyi ntambara irimo iraba aho ngaho muri Kivu y'Amajyaruguru, ntaho bagaragaje yuko uyu mutwe wa M23 ufashwa n'u Rwanda cyangwa na Uganda. Iyo raporo uvuze n'ubundi, reka nkubwire, ugende uje kuri page ya 16 igice cya 66,
kirakugaragariza neza recruitment zakozwe mu Buganda n'inkambi barayivuga, izakozwe mu Rwanda naho zakorewe n'izakorewe ku butaka bwa Kongo. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, niba badashigikiye M23 bazibitse, ariko mana yanje bazibitse gute ku butaka bwazo? Ese amahanga ntibari kwibaza iki kibazo? Ni gute M23 yabicumbikiwe ku butaka bw'u Rwanda na Uganda? Uyu munsi iyo M23 bivugwa ko icumbikiwe mu nkambi z'u Rwanda na Uganda, ikaba iriyo iri kurwana ku butaka bw'u Rwanda bwa Kongo. Ntibiyumvikana. Felix Kurayige telefone ye yacitse, abagusubije icyo kibazo ngaho nze kuri iki kibazo cyo kuvuga nti umuti wundi urambye w'iki kibazo, diplomasi yarananiwe. Dore yuko bitwaza ngo FDLR iri ku butaka bwa Kongo imyaka n'imyaniko. Muvandimwe n'abatumva bose bumve yuko ntacyo Kongo itakoreye u Rwanda ngo iki kibazo cya FDLR kirangire. Nta gihugu cyari cyabikora ku isi. Kongo yabashije guhamagara u Rwanda, muvandimwe, inshuro zitari imwe, baza n'intwaro rwose, ndetse baranabaha na FRDC. Ngaho ganye mukubite FDLR muyirangize, nimumara kuyirangiza musubiri wanyu. Inshuro imwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu ntibazirangije. Ariko u Rwanda ruvuga ko baraza bakabacubya bigasa nkaho birangiye, bagenda bakongera bakababyutsa kandi u Rwanda niko rubivuga. Ariko mon frère tujya tuvugisha ukuri. Abo basaza bo muri FARE bahungiye muri Kongo mu 94 koko baracyariho, baracarwana kugeza n'ubu. Rwose sindi umuvugizi wa FDLR, ariko mwibuke yuko Kagame ubwe na James Kabarebe baravuze bati FDLR twarayishenye, yararangiye, basigaye ku marembera. Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragazaga yuko FDLR yambuka muri Kongo bari hejuru y'ibihumbi 12. Ubushakashatsi buriho ubu ngubu bukavuga yuko batarengeje igihumbi, bari hagati y'igihumbi na 500 n'ibihumbi 2. Abantu ibihumbi 2 menace bafite ku Rwanda kuva 94. Ni mutubwira umunsi umwe gusa, icumweru kimwe, akarere FDLR yafashe mu Rwanda ikica y'abantu nibura 200 ingahe, byagaragaza iyo menace FDLR ifite ku Rwanda bituma RPF ihora muri Kongo. Ariko nibi nakubwiye, uyu ambasaderi Gatete yabwiye akanama kaone gashinzwe umutekano, aravuga yuko u Rwanda rufite ibimenyetso simusiga bigaragaza ko FDLR irimo irarwana na FRDC mu kurwanya umutwe wa M23. Umva, twebwe ingabo za Kongo zafashe ingabo z'u Rwanda ziranaberekana. Noneho ko babayinsinga nejo bundi barabahamagaye inshuro zose bagiyeyo izo nshuro 10 ko batatweretse ni 10 bafashe. Ariko nkuko nawe wavuze ngo uri murahanura, rindira gato wenda nabo bashobora kuzaberekana. Aho ariko izo nshuro zose nta numwe batugaragarije. Icya kabiri, noneho reka ngubwire umuti urambye w'iki kibazo cya FDLR. Jakaya Kikwete yabibwiye Perezida Kagame aramubwira ati jewe umuntu nkawe ndamutegera mu nguni nkamukotora nkamutwika. Ariko uwo ni umuti na ushoboka. Kurya bahora babwira Kongo ngo ivugane n'abayirwanya, igihe kirageze yuko amahanga ategeka Kagame guhamagara FDLR bagafata intebe bakicara bakaganira kubitabahuza, kuko ibyo bapfana birusha ibyo bapfa. Ahasigaye ariko bo baravuga ko badashobora kwicarana n'abantu bakoze jenoside. Nyamombeza, abo bantu bahora bitirira bakoze jenoside, kuki Kagame igenda ikabafatamo bamwe ikabazana muri government yayo igakorana nabo. Ariko aho ngaho basobanura ko ari kuzana ubumwe bw'abanyarwanda baba babazanye mu Rwanda, ariko bari yabo baravuga ko ari abafata intwaro bakaza gutera u Rwanda. Twebwe icyo dusaba gusa abakoze jenoside n'abatarayikoze n'abanyarwanda be. Ngaho turangirize rero muri Kongo, uwo muti abari turangirizaho. Reka ngaruke muri Kongo. Umuti urambye w'iki kibazo nanone, diplomasi yarananiranye pe. Ubwo rero umuti usigayeho, Kongo nishakisha imbaraga zose, babanze gukora desinfiltration muri FRDC no mu gipolisi. No kuvuga gukuramo abantu bacengeye, harimo abacengezi ba RDF bari mu gisirikare no muri polisi. Ariko babanze babashakisha. Ibyo se hari ibyemezo bifitiye bwana Nyamombeza?
birahari 100% pe birahari ni nabo bari gukora ako kaduru duhe nka bibiri. Oya ibyemezo biravugwa rwo mapping report irabivuga. Wowe uravuga mapping report ya kera cyane turimo turavuga ubu. Irya kera nibyo bigenda bigaruka muvandimwe. Irya kera se ni irya hehe? Okay, ngaho rangiza rero, ngaho rangiza twara iminota yaturangiranye. Ego. So ibanze ku desinfiltra FRDC ni igipolisi nirangiza ihereze FRDC ubushobozi bushoboka bwose, amakungu nayo atere FRDC inkunga, bakubite M23 umusubirayo rwose ku buryo bayizahaza ubutazasubira ukundi. Icya kabiri, bazariyere za M23 n'u Rwanda na Uganda, amakungu nareke kuruma anahuha. Barumva yuko mu gihe M23 gifite base arrière mu Rwanda no muri Uganda, ziriya ntambara ntizizarangira. FRDC nizikubita nanone M23 nanone barahungira iyo baje bavari muri Uganda no mu Rwanda, amahanga nanone yongere arebere, ejo bongere batubwire ngo tuganire n'izo nkozi zibiri. None ko numva urimo uravuga ngo u Rwanda ruganire n'abarutera, ariko wagera kuri M23 ukavuga ngo nibarwane hubwo babatsimbure. Ariko General Muhozi Kainerugaba we arasaba yuko byaca mu nzira y'imishyikirano, anagaragaza ko Kongo yo yari yatangiye kujyana imishyikirano n'uyu mutwe wa M23. Iyo niyo nzira. None ga abanyekongo nabo bari muri M23 bayandi moko batari abanyarwanda nyine nabo bashiraho bagakingirizo, ariko M23 kwitandukanya na RDF ubu ngubu biragoranye. Niyo mpamvu nta biganiro twakora na M23 mu gihe cyose M23 ari RDF. Umuti wayo ni ukwikubita rwose. Ndangirize kuri iki kibazo cyo kuvuga ndi nanone izo nkora mabi zigicumbikiwe mu Rwanda na Uganda, ni u Rwanda niruzishikirize guverinoma ya Kongo, Uganda nizishikirize guverinoma ya Kongo, maze na Kongo ikora uko bwakabaga ishikiriza FDLR u Rwanda, maze murebe ngo amahoro araramba. Kandi diplomasi yose niveho bafunga umupaka w'u Rwanda na Kongo, Vincent Karega asubire u Rwanda, ambasaderi wa Kongo asubire muri Kongo, maze murebe ngo amahoro araramba. Murakoze murakarama. Nubwo twakomeje gutakaza General Felix Kurayige, ikiganiro tumaze kukirangiza nakomeje kumushaka maze mwumvisha ibyo Nyamombeza Ombe yamuvuzeho, ndamusaba nawe ngo agire icyo abivugaho. Icyambere ibiganiro by'amoko sinjya mbijyamo, iya ideology ifata ko ari ideology ipfuye amaso, ideology idafite iterambere, sinjya nyiganiraho giye. Byavuze General Kainerugaba yatwikinze nk'umuntu ugifite ntibabitikinze mu izina rya gisirikare, ntabwo yongera nabivugaho. Ariko icyo nshaka kumenyesha ari uwavugiraga Finland, ari umudepite Muhozi, inyungu ya Uganda ni amahoro muri Kongo, kuko mu gihe Kongo ifite amahoro ikimenyesha abaturage ba Uganda n'abanyekongo bazacuruza hamwe. Icya kabiri, mu gihe Kongo itunganye, leta ya Kongo yashobora kuba ifite ubushobozi n'uburenganzira ku gihugu cyabo, kimenyesha nta nyeshyamba zakoresha cya gihugu kutubuza amahoro naho kubuza amahoro abaturage bacu. Hanyuma ko twarimo dusoza se tuganisha ku muti, ubona wowe umuti w'iki kibazo waba uwuhe? Umuti wa mbere ni uko bene igihugu bemera ko hari ikibazo, kuko ikibazo kirahari. Icya kabiri ni ukubaka institutions za leta, inzego za leta cyane cyane zihuye n'iby'umutekano, kugira ngo leta ya Kongo ibe ishoboye gukontrolinga igihugu cyabo cyose. Kuko mu gihe hari ahantu hari bacuma ababisha cyangwa se abagira nabi, mu gihe hari icyuho bagaterera advantage y'icyo cyuho, nyine batangire indwano. Kandi twibuke ko ibibazo muri Kongo si M23 gusa, hari n'andi mashyaka ahungabanya amahoro muri Kongo, za M18 n'iza Maimai n'izindi. Kuba rero umuntu yibasira M23 gusa
icya kabiri akareba ko ibihugu bituranye ari byo bizanye ikibazo kandi imbere hari ikibazo utacyisuzumye uba wibeshya uba wangiriza igihe ntabwo ugera ku miti. Nibyo koko abaturanyi b'igihugu bakwiye gushyigikira Kongo nyine mu kubaka izo nzego za leta navugaga. Uko gushyigikira mvuga ni imishyikirano nk'iyo Uganda yigeze guhura nyine leta ya Kongo n'iyo nyashyamba za M23. Icya kabiri nangwa icyo nshaka gusoza nacyo ubwizere. Niba hari amasezerano akozwe buri ruhande rushyikiriza amasezerano ibyo byubaka icyizere ku mpande zose. Murakoze. Okay, ndabashimiye cyane General Felix Kurayige ku bitekerezo mutanze. Ndabona murakoze. Arakoze Nyamombeza Ombe. Reka nshimire na David Karambi, nshimire kandi na Emmanuel Muhozi, nshimire na Muyoboke Ndatabaye Bose. Namwe mbashimire mwese mwadufashije gutegura kino kiganiro hamwe na Paul Mason twari kumwe hano mu buhinga bw'ibyuma, mwari kumwe na Ferenga Kwaya nakagaruka.